Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін 25 август. Сіздерге курс валюта биржаларын көрсөтөбүз. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Сіздерге курстарды көрсөтөбүз, кеттик. Доллар 83, рубль 1322. 83 доллар, 83 70 евро, 1315 рубль. 83 доллар, 84 евро, 1317 рубль. 83 доллар, 83 50 евро, 1310 рубль. 83 доллар, 1305 рубль. 83 доллар, 84 евро, 1310 рубль. 83 доллар, 84 евро, 1315 рубль. 83 доллар, 84 евро, 1320 рубль.